جدما کوتورا مدیایی یا روداوی دست بکار و رومالا خوال روش آوای کردستان کر و حتی نها او دمک دریج لجر گفا چک بدستن رووشارتی و جوان حزبی ین آلوزی چه کربویا. جدست پیکه و حتی روژا پینجه و مهی که ریوبری خسر بریارا راوستاندنا کار روداوی دایا، 6 جاران اوفیسا روداویل روژ آوای کردستانه راستی ایریشن راست هاتیه. 2 پیامنرین روداوی هاتنه درخستن. 3 کارمندین روداوی راستی لیدانه هاتنه. روژا هفته مها کانونه اسایش تواهی کارمند روداوی گرتن. گفا کشتنه لحمو کارمند روداوی هاتیه کرن. درباره وان ایریش بن پیکرن و گفانده فهد صبری ریوبر اوفیسا روداویل روش آوای کردستانه بحثا ایریشا هری داوی کر و گوت لشونا کو انجام درین ایریش بین گرتن ریوبری بریارا راوستاندنا کار روداوی دا. براسي بري دروجا تيما روداوي القامش راسي لدانا كي هاتن شكسن الناس ريبريا خو سرجي هيفي ما هبون جوا كسا ببينه جمرت تشتكي بكلو بلي ما حتى انا الجمانه ندان ما هر درباره وان گفو ایریشانده کل دجی تورا مدیایی یا روداوی هاتنا کرن پارێزەر و یاساناس عمران منصور ژڕووداوێ رەگوت ئەv هەولەکەش بۆ سەپاندنا تاکەنەڕینێ لە ڕۆژئاوای کوردستانê. ئەو ژی نەریناوێ ولۆی دخوازە بەس ڕاگەهاندناوێ هەبێ میدیاوێ تەنێ هەبێ نەریناوێ تەنێ بشینش کوردستانە سووری رێ لێ ئەوەیە پڕ زەحمەتی ئیرۆ ئەف کار دەبوو بەرکی بەری 20 ساڵی وەختا ئەف تەکنۆلۆژیا تر نەبوو یعنی ژ چ بێ ژ فێسبووکێ بێ ژ تویتەرێ بێ تشتن نەدگیە ملەت یعنی ئەم ناخوازن کوردستانە سووری ببووەکە کوریە شەمالیە بێگرتن و نەما ڕێ هەبێ ژ ملەت رێ نەرینێ خۆ بدێ. Di daxuyaniyekê de tora medyayî ya Rûdawê biryara rêveberiya Xweser wekî biryareke xurû siyasî û tawanekê li dijî azadiya karê medyayî wesif kir.